Knižka Ceplost dieloh perli slovoh ešte jedna u vydavateljnej ediciji odňate od Zabuca, kotru porušalo Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu, a tištagu preklazi na srpski jazik ešte jedna u ciklusu o prešlosti Šidu pod nazvu Šljidi času. Knižka svoj fajtovi dokument s rimske familiji Laboš. Velji potomki Labošovih se rozširili po bivšej Jugoslaviji, po ex-Jugoslaviji, a bar su pripoznati i naukovci, i fahovci, režisere, umetniki, novinare, ljikare, inženjere i tak dalje. I došla sam do zaključenja, že treba išće veljo vyhľadovať tu našu familiju. Značna je za čitačov, bo je na dvoch jazikoh. Znači, perša čas po ruski, druga čas po srpski. I ilustrovana je z značnim čislom fotografijog, počirajuci od fotografijog panovca Andrija Laboša, jej životna draha fotografiji, to po najmlaču pisateljku, ktorú ona tu opisala i stihi na sam prestu značnih, všetci to tí, ktorí požiadajú knižku, prečítajú. 25. dní Mikoli Mkočiša še predlužujú na jutre zo zvospitno-obrazovnými aktivnosťami so decmi u predškolskej ustanovi Paľčočka u Novim Sadze, u ramikoh ktorých deci budú učiť spisňočky Mikoli Mkočiša.